November ni riat Tunhnaia ni a INP Mizo channel clear tu te Sipai ule tuntumpo kan ti thin dan pa nga yin voina Myanmar ram chung chanchin lang sar zual kan mu thei ang kan an ti chuak le a atop thlengin min lo thlir sak le don nia nimin November ni sari chhun khan Myanmar ram chung mun tina terrorist Sipai za chuang an thi ni Sakain region Kolin lam nimina kan update man chia tak lo kha khalama khan Sipai som nga an thia helicopter pahni in terrorist te chu aka puina sa hle nia soya ni a thi zinga hian an captain te po an tel ni in an soi tin nimin khan min dat lama in dona Sipai som ni vel an thi boka nimin pia November ni ru khan Sipai pariat an kap hlum to boka nimin tu khan pale township huam chung mun rang in dona chuaka terrorist Sipai som pariat aya tlem lo an thi Sakain region yin ma pin township mongyo tu patein kalna kong puya terrorist Sipai an beina terrorist lammi panga an thibok ti chuan Tunhnaia township lama terrorist Sipai panga an thi vele boka kalimiu le kan ko in kara terrorist Sipai motor nimin tu ka an beina khan terrorist lam som an thia medang som panga in hliam an tuar boka Tanin Tari region tayet chong lama nimin pia khan in dona chuaka terrorist lammi pahni thi in medang panga in hliam an tuar boka ti chuan nimin ve khan chautu PDF 10 chautu le bilin in kara terrorist Sipai motor an beya terrorist lammi som aya tlem lo chu an thi nge ni in an soi boka rengun khopui mun rang not da kon lama te tan hlin lama te lain ta ya lama te bom puak thom le boina chhuah thu soi tura ombaka nimina mengaladon in ka na khan terrorist lammi pathum an thi ni in an soi nimina karen ni lam in dona terrorist lam pali in hliam an tuar nia soya ni boka ti chuan nimin pia lam khan ti dim township lama Sipai pahni an thi ti ani boka nimin November ni sari nia ram chung mun ranga terrorist Sipai thi chu Mizo le somni le pahni an ni ti in khitit media chuan a chin chia dana soya ni matupi CDF lamin voina an soi dan chuan November ni thuma tanga ninga inkar in dona khan terrorist Sipai som paruk an thia midang som pali in hliam na taktakan tuar ni terrorist Sipai te chu matupi le paletwa inkar kong puidunga om khoate heng tuisip walan pi kala walan te lesin tui le vankai khoate lutin civil mi te thilan roka anran vul te po du tokin an tal saka sikul te an ti chia ral thuam lian an ka zela wangin civil mi sang khat le zariat chuang tuna hian ram lama ral tlanin hunan mangme kani an ti bok November ni riat voin chomadar som vel khan kalemi watanga tlang ram lamakal terrorist Sipai motor lian pahni le motor te pakhat chu PDF zolan tele CN CDM tang kopinan lo kap ti hriatani a thi le hliam tuar te pon om ngei nia soyani an chanchin chiang jok ngai chan me kani hetiang ania wangin terrorist lam hi an thina chele view dona mi pui khwal jin fei wak po film khur le zual turin an cha ni in an soibok Sakain region tase township le Bhutan-China township lama dalan nia mitinin an ngai nu patuak ni chu nimin le voin lam khan an da thavele ta November ni sari ni zandar sari vel khan tase township pa tayet kung khwa dalan nu pa nia ngai kuchit pu le ma moluin te nu pa chu tu te po le moinan kap hluma kuchit pu te nu pa hian Sipai laman thlop hlea eile in le an mamo chi rang an pethin ni in an soya an nu ma moluin phei chuan tu man min ngam lo ti te in atong ring thei hle ni an ti tin November ni riat tukindar ko chhovel khan Bhutan-China township pa pu kung khwa dalan nu pa te po ar leya an bazar lain ka hlum an ni ve bok Sakain region yin ma pin township huam chung mongyo le ya chi le kaliwa inkar kong puya om yi chole an ti po November ni sari ni zan khan an bom cheta nge a
he kong he zo the ri to don lovani November ni sari nimin khan mongyua township a paupin khwa terrorist sipayan luta kumsom ni le pariat mi nula ma mia le noi an ka phlum ni in RNA chuan soiboka RNA hi mongyua khopuya media pakhatani terrorist lam chuan demonstration throi tu te zinga pakhat an chunga ma mia le noi hian sipaya mu vele hlavin atlan cheta a chu an kap zui ngal nia soyani henula hi voin khan an vuiliam ngal voin chahmadar somvel khan mongyua khopui office pakhata bukhwar terrorist sipai te chu PDF pol sang pali in an kapa terrorist sipai pali an thi ni in RNA news mongyua chuan soibok November ni riat voin chahmadar som le chan vevel khan Sakain region pale township huam chunga pale le kan ko inkar kong pui one be chain thuchhuah lam dewa terrorist sipai somriat vel chu ke inan kala chung terrorist sipai te chu PRA le pale PDF tang kopin bom voi somthum chuang te meu mangin an lo beya terrorist sipai somthum le pali an thia medang somthum chuang in hliam an tuar ni in PRA lama thu soitu pakhat chuan soi anni PDF lama thi le hliam tuaran omlo ni ina soibok hetianga PDF che thatna a omlai hian mundanga chuan anin dona civil meeting an tuarna sa thei hle boka Sakain region tho kata township muta le khua point chiatna na satak an tok vele ni mandalaya tanga kata lampanakal terrorist long pani chu kata khopui chaklok muta le khobula KIA tele PDF pol sang ten lawm bunin voin khan indona chuak ta a terrorist lamin ral thuam lian RPG manga muta le khochung an ka awangin an khuwa akang na sale hleni khochung mi puite po sahim na zongin rampalai lenga an tlan zowa online at om tak zetani Sakain region hi an buai hle rengmai Tunhnaia township echenta khuwa le sin khoche vela po indona chuak na sale hle maya nimin lama te khan helicopter mangin terrorist lam an cheya terrorist sipayan thi tam thei ema wangin voida phei chuan helicopter mai po du tok talovin jet fighter nen meu terrorist council chuan PDF te abeile tani October ni somni le pariat po khan hetianga jet thona manga aka awangin Tunhnaia township huam chunga khothen khat alo kang to bok nimin November ni saria anin dona khachuan terrorist lama tangin sipai somni le panga chu an thinge ni inan soya PDF lama tangin mi pahni an thi ve bok Makui region pau township chuan November ni sari nimin tu khan ral tlante bungrua an eile intur le an bike chenin terrorist sipai ten an lak sak ni in DVB chuan soya an che sual thei viau mai wan chong khopa pakhatina soidan chuan November ni sari nimin tuk dar kuwa vel khan an khomi te tlan na lama terrorist sipai tele an lam tang piuso tri pol an vain mi somthum vel an kala an eile intur an bungrua tele bike pali an lak sak ni ina soyani wan chung khuaral tlan hi mi sang chuang an ni a an khuwa atanga tlak lama deu te zarin chung ko somthum vel chu an la om nia soyani tin voin chhun lama khan terrorist sipai somruk vel an kho buddhist pui thiam ina omin khomi puite chu ma ni ina thataka ho tura thlemin mithen khat man an nei nia soyani bok Mandalay khopui Mahaong mi township Sengpan veng road 91 39 le 40 in Kara November ni riat tukindar sari vel khan utun tu nanti kumsom nga le pariat mi chu ka hlumani utun tu na hi terrorist council lamin khochunga muanna om theina na committee an dina member ani veni mithen khachuan dalan nia an ngaya ani che ti na tur phei chu a om lova ma se sipai lamin an din committee member ani ve chuan sipai lam tanga angai thei viawang voili an ka pani Rangoon region Kwanchian kung lama chuan November ni nga khan terrorist sipai motor an lo beya wangin
in do na chuaka terrorist sipai pasari an thi to a chumi nu chuan terrorist lam chuan sual ta em maya Tunhnaia khan puitling po la ni lo mi pakhat telin mi somli le pathuman man ni in voin khan an soya heng an man tak te hi an soi sana sa le lomani anti yan chi ong khomi somthum le pakhat le didano khomi som pani an mana heng an man te hi an soi saka an vuak an vel nuin khoilama ngian hruai ti po tu man an hre thei talova ti chuan tukin khan an man te zinga mi kum som pakomi mongzen wei ong an ti chu a thi thu le avuina a chung te po kalve turin an thriat tir le tamai ani medang an man tak te po hi an soi sa hre om le hle ni in khetet media chuan voin chonulam khan a soi bok Sian state marlama MNDAA te omna Chin ko tit kem lak tumen terrorist sipai te chuan tunlai hian than tho na sa le hle ni in MNDAA lam chuan an soi ma se in do na MNDAA lam hi a che thazo kan tang chho zela terrorist sipai te ne na anin ma chon na pianga terrorist lam thi an tam zela an ral thuam an lak sak zel ni in tako kang chuan a soya terrorist lam hi an ral thuam len voi som thum chuang Tunhnaia hian an kap chuak le to ni in a soi bok terrorist lam chuan manor tuminan beizela chuwangin in do na hi Tunhnaia hian ala zual so mai thei ni in a soi ani KNU lamin an malak dan report an ron ti chuak le a an soi dan chuan KNU Muto district huam chung brigade 5 te chet tlatna November ni li le ninga khan mun ni a in do na voisom pakhat an ma chon le a chung ni chung chuan terrorist sipai pariat thi in midang som pasar in hliam an turani antia tin November ni rukhan Butu township a in do na voi ni a chuak poka Luto township a voi khat a chuak boka nimin November ni sari khan in do na chuak le bok ni chungin heng muna te hian in do na voi lia chuak ani chunga chuan terrorist sipai panga an thi le a ti chuan November ni lia tanga ni sari inkar khan in do na voi som panga chuakin terrorist lam mi som pathuman thi ni in an soya anni KNU sipai te zinga thi le hliam turan omlo ani Moon state capital Molamian khopuya mongan venga November ni riat tukin dariat vel khan police pensioner oteng thun u anti chuka hlumani akap hlum tu te hian bike ne na vapanin mongan venga hian voi thum an kapa an ka na hmuna aboral ngal Moon state spring revolutionary front in ti tele an tho puite malak na nianga yani a PDF vo thina wangle Sipai council tho puya civil mi te harsat na asiam fawanga da thata anni thuan soi nimin khan New York Times chuan puri chat sona zin na chungchang soin khwalzin hlotlin thlak tak ani atia ma se puri chat sona Myanmar ram zin po in soi se la hlo tho mai Myanmar ram hileng me COVID-19 vaccine pek dan turte humanitarian aid pek dan turte le thil dang engemo an soi ngei maya atlang puya soi chuan puri chat sona zin hian ra tha achu abe sei om hle ni in New York Times chuan a soya lelama chuan hetia puri chat sona Myanmar rama awazin hian terrorist council hi ramdang point thlop ve mai thei tura in tran puina a angma ma zoka human rights lama tanga thlir phei chuan engma hlok na omlo hrim ti in human rights activist te chuan an thlir tho ni in New York Times chuan a soi bokani ama puri chat sona ngei po in hetia Myanmar rama azin hi Sipai council recognize nana thilrem changa mi inan ngai thei tur thu a soi lok sa ve hrimhrima atum berchu Myanmar me puite mamo pe kan ni thei nana malaka ni thu soi sa ani adil na angin NGO pola thok tu pakhat chu menong hlana na chhuah ta ngei nia soi ani a ma se mana kan soi tak anram mi Denny Fenster telin mitang te chhuah thu tele Aung San Suu Kyi ne na inbiak ti lamero chu an soi talovani NLD po in sipai dictatorship nuai atanga zalen tura an be tur thu mi puite an tiam non le voi November ni riat hi sang ni le som ni in thlan champha kha lo ni reng maya
heni pol hian tukin khan NLD Central Committee lampon thuan chhuah le a NLD hian mipui thuhnaina chu mipui te kuta a om le ngei theinan te sipai thuhnaina ta zalen na fam kiman nei theinan le federal democracy ram adin thei ngei na na ma an lak zel tur thu te mipui te hna an tiam non le a tuna an ram din hmuna sipai thuhnaina pong lak do dala an theina zone thewatan la tu mipui te chunga an lawm thu soin mipui te hi an fak omin an za om tak zetani an tibok nimen lama kan soitak ang khan sang ni le som ni kum electiona an tlin truma an thu tiam te heng ram chung nam rang inkara inremna le intluk tlan na tiang chi te federal democracy alo din chhuwa theina na dan pul pui siam anin tiam na te khore dai tur ram ma son na alo om theina na malak anin tiam na ang chi zong kha khatianga anin tiam na hlen chu ani theinan malak an tum zela steering committee an din to ti nimena kan soi kha sang ni le som ni November ni riat in thana khan menong hlana khan ne pi do a vote thak vea in thlan result thataka pomatum thu po soya ma se NLD in landslide tak me van in vote la zong zinga za somret le pahni an hui zo ta ka chuan menong hlana te chu an zak talutuka vote ching pen om ti in Donald Trump te ang mai nan buai ta a February ni khata thune na pong lak ta mi mai ni hetianga sang ni le som ni election champha lo thlen hian democracy nei le ngei theina na nun na hlan tu Myanmar mi pui mi sang khat le zathum chuang te chu choi moi tla kan ni thu US embassy lampon thuan chua democracy nei le theina na be tu te human rights ta na ma la tu te le dan le hrain omzia ani theina na be tu ten chotianga an be na lama an nun na hlutak an hlan ta chu ngai hlut om ati thu le nun na hlan tu mi sang khat le zathum chuang te chu zana chi baya buk thu US Foreign Minister Anthony Blinken an asoi chu embassy lamin an chhuah chhawng vele ni Sipai Council in thuneina an ponglak nu voin thleng hian human rights pal zut na sa in crimes against humanity an khoi na sa hle ni ti in IIMM chuan manni zirtop ni kha na soi ni in AP News chuan voin kha na ziaka IIMM lamin hetia sipai sualna mani mi hring puite chunga dan lo tak mai le rong lutuk taka an che buan an lo chin chia to za chu voimak ta duai khat le chan ve aya atam to thu an soi tia maya heng zinga then khat chu international level chin fel ngai hialan ni thu soin eng tik nia emo chuan mo phurna nei tu te chu hrem an ni nge yang an tiani thunei nan pongla ka tanga cholka ruk chung le chumi nulama te khan demonstration an ti rem theinan rong takmai nan chetran ta ani ti an soi boka heng te ba ka politics awanga an man te health worker an man te an tam hle boka IIMM lamin data an la khoma hian social media lama kan mu tam tak atel boka heng data te hian tu ten nge thil ti sual ti chiang takin hril don ani ti in an ho tu pa Nicholas Kuom jiana na soi ni in AP News chuan voin kha na soi ole tun tumata na voin lam chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chu khati zong kha ani a thir tu ten men hlut saka kan chanal men lo thlir sak fo wangin in za chunga kan lo me